بازار راستی عامی ساز بوی تشتی مخر پیزت لشکری و امنی وگیره دو پشمرگی وگیره دویا همی جلوبرگی سربازی و کلوپرت عسکری نه و نسبت سیک عامی راستی وارجع تشتمه تقريبا شميع عرداتتن جوارا بترجي صينيتتن يعني نسبة كوجلا كوش صينيتتن وكده يجيش جلا جديجتين خدو تشتمه عسكرية ومدنية و بيش مرجعت كريت بوليس كريتن مدني جندك كريتن أبد بو بانطورنا كاشخاتي شيرتك بوتك عادية مدنية تمام دست ما دست ماست والله ما هممون آدمای خوبی هستیم شلیل پاش مانگا گلویجی تیتا لیکرنوا یعنی گهیتن تیتا لیکرنوا تقریبا مدتی وی لیکرنوا و حتی 15 روز احتمال های مثلا بمینیتن دوام شلیل کیما شلیل میوه کوتوه که تفاصیل 2 روز دا اگر گشت دبید بیت لیکرنوا نه تا تلی نکه و دین نرم بیتن درد ناخوتن شلیل بعضای گله باشه شلیل میوه که تمیزه شلیل بعضای گله باشه هندی بیشه با سره رخه سره دا باشه یا من دامو دنن oradan oraya biraz into the line of a dark black. I've been playing music for a while already and traveling the world, and now I'm in Berlin and doing music for people during the lockdowns, especially because people need music. People quite enjoy street performances because they need, especially when the bars are locked down and the government's not allowing musicians to play, and I see a lot of love from people. They need this music, and I'm happy that. And I play in a band called Dr. Philharmonic, and we're buskers. We're just good friends. We kind of started playing music a few weeks ago together. All the guys play in different bands, and you know we just kind of got together and started playing music, and it's really fun. We like to get people dancing and kind of cheer them up.